Kilai seng bahalang ki bakentup ka KSU FKJGP bat HNYF Maulai Circle kila penlong da kajing wak lama yong ne Black Flag Day ha ka singidap laisnam kajing klat no jong ubat Chesterfield thank you ubala syak siat yap ha ki pulit jong kajela ha ka step khatlai trik nailar arajar arpuai haying sa jong u ha Maulai kenton masat kani kajing wak lama yong kala sedang nadu dang step ringkat kajing te kibana kibatho ye ki kentin penrem sorkar kibaong husiar habat hia yo syak set ha ka sorkar ukuli sorkar utri kamting tang na kabenta kibadawa ya ka hok ukasi ha kani kasi kilai seng kilate kilama yong ha kali arshaka kumju kituk bat wa ru ikibana ha keleng kasnong Maulai bat syakiwe kibenta jong karilum kasi Habakren Shakila Patai Kubor, Presiden ke KSU Maulai Circle Samla Biang Bor Paliar, ulapan pau bakadi kasni kande kasni kebas ngosi ketang ya kajat benriu, kamtam kasnong Maulai, halor kajing syak batat jubor kajing jong uni orang ba. Namar kajing bemyo ya kajing bishar kabahong, kala penlong yangi ki laiseng bani syakmat, ban penken mau ya kajat benriu, bakum kini ki AKA, Amday ban ailat bakin wanjia biang hapo kabri uhenyo trap henyo skum. Bukan semalam sebelum Maulai, untuk KSU Maulai Circle, KSU Maulai Circle, HNYF Maulai Circle, Malaysia begini kenta, dan pelong dengan kajing wah ikilah mayong bagi flex kajing sekenta dan kemau ya kini kalau untuk sikhat bau ni orang mak, lah syam ya kajing dulu angte yang sah apa Maulai contoh masar. Ni penpau kali kasi kama susi yang ni komisioner Maulai kajat beli ni pula kowe tapi sutu ya kani kajing syale lembor ni ramba syak tat jubor kajing dulu aduk kini kalimat menta tepat dan kenu kajing yo kajing syak bahak kini kepelong ini masing bagi mi biang sesian bakun kemau ya ki parlo aslam bagi kajat beli pula kowe ba kum kini indai ban alam kanuan ja apa kiri ke bagian itu ni. Buat isu tu, bahaya kini kam dan apa yang kejeng besar, juga yang besar berburam kami kaya ikut dari kumpuseng ni pat aku bikin hun pat kumpuseng beri pula kue ni ikut kenal nak kapor, aku kini kejeng ja, kini wan ja aksi kapor kepada soal ya way nu menukar jong kiri berjat pada pula kue. Likely kilhun kebetulan dia posno Maulai kita ke FKJP Maulai Circle KSU Maulai Circle berkunjung ke HNYF Maulai Circle bat akan sengihing lai mi tenpi din ba lai penbaik lai kilhun ba ni mi bagi pelong yang Black Flag Day kum sebentar ban pau syak pertai ba nirang kenal ya kajing syak sim jendat no ya kamen jong ba Chesterfield thank you ha ka lesi ha ki pulit jong ka jela Meghalaya hi bat kani ka kasgi lesi kan pentemau ya kipat ba jong ka jat beri ba dia ban kenal kini kasgi kenang ban peniok pan ya ka besar ka bahok na benta iba Chesterfield thank you berkunjung ri sam jong i ting kerman ba hot kani ka kam kala dan hapo ka ying benburom ka ying besar dan burom kamilah kut bat nrei pat ni kentu ba bat nginget ba lesi ka kut kan ai kajing besar ka bahok nang ba kibriu kinang dan kajing senia ba yade kajing besar bat nginget ru ba yim ka an kam jupet sidang mat ini nu bat nginget ba nakaliang jong ba Chesterfield thank you kunjuk yim kesem jong i yo kajing besar ka bahok kumai untuk kuat dengan habang ipet nya untuk kuat ni subur dengan kajing kalam ba nakaliang ka pulis panan ka baka untuk wedding tang ni kini hi takada ko pelong yang ni bagi mi yang cepat kani polisi tak mal bagi i kini gi rim sang sang ni beri bersem ni kini belum ba ka benta tu jing let ban nyiap iba cara sampai tak kiu bilang yo ya nak load ni trip nak ka benta bagi i ba kapat kan diru kenu ke distom ni ka suspension ini gi beri untuk curriculum mana kini pelong ni bagi ni jawa nak kibor kata nak government bakadai ban sim lagi senjap ba kini sistem ini beri kat makan insya Allah yang kau insya Allah